Inkanyambe emakhanda khanda, inkanyambe emashule, yakokalanga, ekhathwa ngezimangele, ekhathwa ngezindlu, izamthonge emzila wegazi, iwundlela isilisa imbube, inyanga engalilanga, khona limshipho bethazibazi, esinelwa zinkanya zezulu, isinelwe inkwenkwezi, esandhulela, khona ilisela isilimela nesicela nkobe, hoyibamba, hoyiphaqaza isijingo sofipa, inhloko yehlukana nesixante kuqobokeni, isinamphithe sigqabhesenyele emanyandane, hloko sasanyanta, foka amashobani. Mthokazi kaNdaba siyanibingelela, angikhambe ngedwa namhlanje ngihamba nensizwa lapha izozisho ukuthi ngubani. Sawubona mfowethu. Sawubona malume unjani? Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Uqala akusitshele ngubani ubaba esikhuluma naye? Silent Sibanda. Silent Sibanda, awuvodloza. Uright baba. Ekhaya usuka kuvodloza. Suke eBulawayo, ePhumla East, ma 81. Hawu, ePhumla East. Mina ngiseNorth lapha. Uright. Sharp kakhulu. uSilent is a rising star kweze umdlalo wenguqu, indoda ethanda kakhulu umdlalo wenguqu njalo is a star. So sifuna ukuthi sikhulume naye lapha asitshele ukuthi yapha ama challenges ahlangabezana nawo endaweni yesoccer njalo angathanda ukuthi athole uchaso bani kini sizwe sikaMthwakazi. Akusitshele Silent, umdlalo lo uqale nini ukuthanda kangaka? Angaqala ngisasekhaya boma 2013 lapho. Ya bengidlala ku Brakesa. Abamazi ukhona bambiza usakheleni Nxumalo ku Facebook. Ya ngaqala ukudlala lapha ngi-inspire ubhuti bengimbone edlala khona lapha bathi umncedisi Gumede. Manje ke ama challenges engihlangana nawe emidlalweni wenguqu ilezinto zamaphepha. Ngasuka eZimbabwe ngisasemncane. Ngafika ngawela kuleli lizwe. Ngadlala khona ngidlalile nakubo Vetsi. Yaqala lento ukuthi bafuna ama passport nama ID ya. Qala lapho ukuphambaniseka. So usho ukuthi kube kungasindaba le yamaphepha kubusukude kakhulu ngendaba zenguqu lezi. Kahle nje ngoba ibhola into engiyaziyo ukuyidlala. Mthokazi kaNdaba liyayizwa i-challenge anayo ubhuti uvodloza la. Ngumdlali olaziyo ibhola. Kodwa uthi i-challenge asuka benayo kusuke kuvele lapho mase kumele kube namaphepha khona athole abe nenkinga ke lapho. Kodwa kungasiko lokho kube umuntu osekude kakhulu. So you can see Mthokazi kaNdaba ukuthi ngama challenges intsha yethu ehlangabezana nawo kuleli lizwe. So Silent, ubona ngathi mhlawumbe masingathi abantu bengathi bafuna ukuxhasa bengakuxhasa njani? Yini into abangayenza mhlawumbe engakusiza ekuthini iphupho lakho lifezeke? Mina nje ngikhalwa ama team ungitholele umuntu ongangisiza nje angitholele i-team ngiveze italent lami. Okunye lokho ngiyenza ukulungisa mina. Bakithi ama coaches siyazi ukuthi kulama coaches amanengi anama teams. Nangu uSilent uvodloza lapha. Bantu sicela ndisithinte liyakwazi ukuxhumana nathi lapha kuMthwakazi Media House silixhumanise lo bhuti uSilent likwazi ukuthi limsize. Bhuti uSilent sizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi iplight yakho inkingo nazo siziveze ebantwini so that sikwazi ukuthola mhlawumbe abantu abangakusiza. Ngiyabonga. Sesivalelisa bhuti uSilent ngubani ongathanda ukuthi umbingelele mhlawumbe ekhaya? Ubaba Muluthi Sibanda oseZimbabwe. Ya ngiyabonga. Baba Luthi Sibanda uyakubingelela umfana. Sibonge lapho Mthwakazi. Inkanyambe emakhanda khanda, inkanyambe emashule, yakokalanga, ekhathwa ngezimangele, ekhathwa ngezindlu, izamthonge emzila wegazi, iwundlela isilisa imbube, inyanga engalilanga, khona limshipho bethazibazi, esinelwa zinkanya zezulu, isinelwe inkwenkwezi, esandhulela, khona ilisela isilimela nesicela nkobe, hoyibamba, hoyiphaqaza isijingo sofipa, inhloko yehlukana nesixante kuqobokeni, isinamphithe